Malo atu mai Ausetalia se whapoponga o tala mai Ausetalia le radio Samoa mo le amatanga fo ile nei vai aso. E tō tele tangata nanga iane e whao ngāle leile awanua na maua e whailo iai le tupo Pertania malana masiofo a iai le la malanga mai isini i le whaai ungo le vai aso. Losi le puipuinga le whai ngā malanga leina o taunu wane le St. Thomas Anglican Church i North Sydney le sona napi sa iai fo i male OCT e se no fuanga latane le manumalu. Pei tai sao pito to o tele atu le atunu una nga iane mafua Ausetalia ma patipatia le taunu uatu i whanua o le tupu ma le masiofo. Pero i atu fo i la ua i le whanau ang na nga iane ma teufunga la au mafua Ausetalia ma Pertania. Vai lola nga fio tupu sa lesa i le mapatanga ma Ausetalia ma lo iai pia i le atunu se i le salulu le vasenei e toi malangai Samoa i le whonutanga le chogam. Wali patile 9 News i le so tangata whai ngāduenga le Qantas na ave sea mai ngāduenga le teimere COVID se furuiwa wa atiri lata atu le maua ni tau i te tele o na oni ngā yoinga sa whaia whaasolutu la whono le company wa lele. O le Transport Workers Union wo lātou ave le Qantas i le whaamsinonga le Federal Court i le mata upule nei na wa ave sea ni se ro whai ngāduenga le company wa lele mai ngāduenga i a November lua whelua sifulu. O le whai unga o whai lo mai le whaamsino sa whea ngai mana mata upulea Justice Michael Lee na whatonui nai le Qantas e tutongi de se lau fitu se furu wawhi tangata whai ngā ruenga i tolu na a fia i le mata upulea ma wata ua o vai ngā tupere a maue nei tangata whai ngā ruenga o wha moe whai ma wha vai o rau wha ingo tupe maari ria le Qantas e tutongi tangata whai ngā ruenga a fia ni whai unga wha pere rumanai e me se whiutana inga mani uni. O le aso se fulu lima o November to e wala wina ile mata upu le whaamsinonga, ma fufonga ina ia le whaamasino fina ngara whaaria ile au whainga o le taui e te tau na tutongi le Qantas. Sa te ena fo le whaamsinonga le ruawhilu o tasi ta sanga le uni e to e whaafai ruenga tangata to toru ia le company, ma o le ataria la le aso se fulu lima o November mo seisi ripoti le tamai ile nei mata upu. E se fulu tolu tau sanga le tametiti mai sini o lo ngā lue nei leo New South Wales e sa ilia, taluna leilo mai le astona nafi mai lona ainga. O Dylan Kennedy le ingoa, muri wa ia le whai tua Wentworthville i le tui sifo sini po le tau le whai le waweawa na nafi. O le sa ilinga na whai na ua iloa wale o iai lona ainga, ma o iai popo lenga o leo ma lona ainga i lona sanga le mu. O se tamaititi papalangi mai lanu ena lona ulu, na muri wa ia o ofuina se mitiafu lanu riuri ma se ofu vaili, ai maasani na nga i le train station i Wentworthville, ma le whai tua Sutherland ma Parramatta. Tau sanga ina leo le atunu ia longoina i la taupe a si la fiani whaamtalanga i le tamaititi. O lo whai anere sue ngā leo i tustu singa wa wa ia i whale la tāne i matawhanga i le tu i se sae o sini, wa tusi ai le upu Hamas. Whai mai li poti o whale au fiai whale whaongaina na whala wai tele matawhanga i Bronte, Tamarama ma Bondi, wa wa ia i nei tustu singa ia mai le pōna pō. O li poti anisi sa wa ia i tustu singa re taona leila, o la tau longo i nai nisi ofisa whaasala lauma whamatala i eile whaanoa no tele, o na ole manato ni tangata ele leile tusi o le upu Hamas, o se ngā yoinga isa lama, isa sa e tututonu iso o se no fuanga i Ausetalia. Wanga i atula i eile au whai ngā ruenga le council ma o tu ina tape se pupuni ai ia ingoa, ma le wha moe whai ngā ruenga e wha mama e se ai, ma o wha solo foi petoloa leo i wha i tūia, mo le sa ili o tangata po o le tangata foi na wha atinoina lea ngā yoinga. Tala muli, o lo sa ili foi po ai tonu o manu mano le toi titi tasi tesi ma le tonu miliona o le wha ilunga le loto mai le wha i unga le vaiaso. Whai mai o le tangata ua malo na whaataura na pepa i le Tadsloto i Tasmania, ma ua malo ai stasi o whailonga o le se i le sto nai, toi titi ato le tasi tesi ma le tolu miliona. O le taulanga o P-Channel i Tasmania na whaatawai le pepa malo, ai le i le stala le tangata le taalonga le winga, e le mawhaiuna i loa le ofisa po ai ua whaamniaina. Paule i tu e loa ai o le whaatali le teimianga i atua le tangata ma le pepa malo, o na tu ina le iai o le whailonga. Pa mai sui o le taalonga le tau mate lo whai lava fuafuanga le tangata ua malo e au noma sona sira fia o ia lea ua whaamniaina i lea whailonga tele ia ma ua whautuaina tangata i Tasmania i asiaki pepa pe le o la tau lea ua manu malo ma whaamniaina i lea whailonga o le taalonga o le loto. Tala ia le radio Samoa mo le amatang fo le nei vai aso mai Ausetalia vei loi fo i mo seisi whapoponga tai au soifua.